Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kading kapaklang jorpa, henin kamiet kakat kendai tere ujile arjar arpo, kalabam duo iki arli ki yeng, hakasnong tuber kmai, East Yente Hills District. Ya kita ki arli ki yeng, la long try da kakong diamond full sana, but beautiful sana ki badesh para. Ha bayakran pikinong shnong gile thu baka jingkem ding, kalaja kapor khat arbachi steng senya. But kala sedang shwa naka yeng jo kakong diamond full sana, but kadaw kalong naka jing thot jo boarding. Kinong shnong ki Subaru baka ni jing pulo kala pandai naka jing thot u transformer ubadan hajan kita ki arli ki yeng. Kading kalayo alat ban kalang baha day hadian ke jing pathai utendong shet jing shet jong ka kong beautiful sana hakni jing japlo ding u ezol sana ula mensaw bal apenkit ya u sha Joy Civil Hospital Yalong la antat pa jing julor gini artli ki yeng kalakot da ki lak tengkah.